kuhereza amamani abazanenge mwene ntiza tumwakire tugumize mu program n'abantu bakushimira mukama sibe munonga wishime kereya hamwe n'abakureba TV West ntwenda kusimarahanga wabusesaje akikiriza ukimkoryohurire nanye ndyohurire nawe mbabazi barekerera munonga kunyakira yes ninkushaba ngo twara umushara n'abanyuma tugenda hakigambo cy'ekizobe okay katushabe mukamuru murungi tukusima yabarabu busheshe burungi zoberi no bushesho bune byo kutangaza umagara gitu magara ganje no magara gawe kurengura hanga yikiriza wimuka uryohurire yabareranga ahabo kutukundotyo nahabwemba bazezo mbweno ikirize izoberi ujobe nitwe akashesha kugambe nitwe imbabazi zawe zongere kushurwa hamagara gitu tongere kubabasya umuriwe okuratara umuhanda gwawe Yesu Kristo kama wito amina God yabare mnonga reverend tuzakuza ahakigambo cy'ekizobe mukama sibe munonga nashemerwa aba kureba TV West kasheshaka kandi nabo kukunda program eji ya Ndyamusiimanta rahanga simwe ubwo kutorine ubwo kuhanjire naye bari munonga nko kereya yanyakira izina niryo apora Abareeba awe mbabazi ndiyo murisa ahabwo burisa bwa Nyakayojo ezo nembabazi Claire hamwe abo kutureba okubaho echori no kori nembabazi so tukitwara mututyo izoberi ntwenda kubagana hambabaza ruhanga kandi na n'uburungi bwe embabaza ruhanga na n'uburungi bwe munywano wanje uri kureba TV West kandi uhurire ikigambo cya ruhanga umwe ubusheme kereya ni intangarira abantu umuntu uranga akakwanga yakutaho uruhu yakuhamagara yakukunda konkanye tegeriza abantu bingi behwira amasiko ahabwe bintu byensi ebikwija mwene izobe nija kubagaramo amasiko banywano banje nija kubagaramo amasiko ngo rahango go wakwangire ubwo kukozire cyori nakumanya tari kubasa kwimukaho ninshira kureba abantu bingi nibefuza ubundi rahanga kandi ujwe rango gutaka kora gashubi munywano wanje ari umuntu ariyo ashwirwe ubundi uri kureba TV yashwirwe konkari yo nayifuza habwenci yashwirwe niyenda kugarra mamani ngo rahanga nakumanya ubushere bwawe nabumanya nakwishingiriza nabumanya abo kuba kuza kushwerwa ukamushaba rahanga yabukwa so rahanga nakumanya nkuko yamanyire irantakagira munda yamawe rero akantaho akanyeza hati nikimasa ngo nekindi cyona ndiyo muntu ayeziwe nabwe cyo munywano wanje oriyo muntu ayeziwe nyewe nanye kuntara yeziwe kuntarya turabiro mbintu bingi mbintu bigumire hati nazagambo ubujuruzi bwanjye turaraha konka wareba hinarugire ruhanga yanyihire umuka etyo konka hati ahabwembabazi ni mbasa kugamba bwembabazi ni mbasa kwemerera bwembabazi haza nembabazi ezo nawe cyo munywano wanje iwe urire ringasho ya TV West genda kugarama amasiko okubera ukona nawe mbabazi nambo nare ekigambo mbiburaho okwemereza umutima abantu bingi bemerize imitima ahabwe bintu nka bibiri ninga bishatu ahabwa egyo kujwara hamwe nebyo kuri
abantu tubari kugweshegera ahabwe byo kuriya na nahabwe byo kujwara abo kuba nibyo bikutubisaho ebe byone bituru gukora no kugira ngo ufune cyo warya ufune n'icyo watambere konka abantu bingi bemeriza imitima kandi na fact yuriyo oyemeriza umutima ngenda kugambira ngo nobwo kugwemereza tine cyo rukongeraho na in fact cyo no yongera kuba kubi nawe cyo nambwe nuwareba umukitabo kite cyo kwera wareba ndaza kubashaba turebe hamwe bibureji wareba mu kitabo cyo kwera wareba ekigambo kiri mu Matayo ishura ya mukaga rero gwa 25 Matayo ishura ya mukaga ogwa 25 ndiyo niza kugamba hariyo go yemeriza umutima ahabo kuba noreba ngo tomazirwe nebyoine noreba ngo abandi bakusigire no yeshaniriza nabatahi bawe ninyenda ngo owishemwe rahange cyakwire ni cyecu ekigambo nikigambo kutemereza mutima munywano wanje otemereza umutima eke yorumu otemereza umutima abo kuba rahange ukajumushaba business yoyine otemereza umutima reka kurebe yananka rero kagiroti kunimba nyine nke yananka eje yananka tiyo rahanga kwire eje yawe reka kwemereza mu mutima munywano wanje wabo ino mushiza reka kwemereza umutima habo umushiza niwe rahanga kwire oyine bingi ababintu bakugamba ho bambe uri umukazi uri yoko nibingi ko karahanga omubingi yakwihira mwogo mwena wo oyemeriza umutima hawe iwo mushija uri yoko reka kwemereza umutima habo umukazi wawe nibingi ababire baruho nangwa nibingi abo wagambira ko karahanga umuri bingi yakwihira mwogo mwene otemereza umutima hawe reka kwemereza umutima hawe abana reka ekigambo cyagira ngo nahabwe cyo nimbagambira anti mutaryemereze imitima yanyu numutekateka ahabyamagara ganyu numutonzi of course tokayemereza mutima utatungize notekwa kutonzya notekwa okuganya notekwa okwetumbwita nikimasa ngo hine kinte kiwareba obunde cyo tamarwamo waza kutonzya kimasa ngo hine cyo tamarwamo nabwe cyo banywano banje nimanya abantu bingi nabatonzya nyenda kushobora ngo okutonzya kwawe tine kikurayongereho aho bwe no yongeraho kuba kubi haza omukutonzya Yesu Kristo yakwese kigambe eki ngo nabatongeza amagara gabo nabarondo kubarashemeri barondo kubarashemerwe okubarabeji ebe bintu niberetera twatonzya rero haza yashobora ati nabatonza ngo turyarya ki turyanywa ki naha mibiri y'umuti turyajwara ki hurra nabatonzya ebyo kurya nabatonzya ebyo kunywa na nembiri yitu muturyajwara ki echo kiretira abantu bastrugglinga munuhunga naharga muno bushuma naharga munaki ebe bintu byo kutonzya munywano wanje nyenda ngo akasheshaka orera hanga nabikwihumagara in fact reka bagambire nangwa ninkuzafutura ho wishemukereya hati waye nangwa amagara gawe gabeje abo kubori yo notonzya ori muduka yawe nambwenu abamwe barga kushoma baza kwigura konka no buyarga hacaci kushaba kanisa yaza kwigura natonzi ruhanga sima kwireka bambe yakweka bambe ukubira ukona konka no buri umunju yabo notonzya ruhanga in fact ko kutonzya ruhanga notamuhakitinisa ahariye cye cyakwire akwire business wagitongeza mu nikimaza ngo uriyo no gambera ruhanga ngo tarakwire cywabe no yenda kandi ruhanga atakakora gashobe nabwe cyo nyenda kugambira ngo ecyor cyona no korukona neco inecona nahabwe imbabazi mwenu waba no yenda gucemerwa mu akasheshaka
munywani wanje obitongeze Yesu obe nuwo wabigambira obe nuwo wagambira wenka nambwenu wabori yokoshobirwe n'amaganya ugambire Yesu abo kuba Yesu akagira ati ninye mugatu gw'amagara ninye mugatu gw'amagara hati iwo rukuronde byo kurya orukutongeze byo kurya hati ugambira Yesu abo kuba nuwe mugatu gwaki nuwe mugatu gw'amagara in fact ekigambo kindi kijango oyino umwana nuwayineki amagara also iwo ryoko notonzi atabanza utunga umwana hazo umwana ni Yesu Kristo omwana ningambira abantu kireya n'abakutureba amagara ganje nkagata umukigambo cyo barikweta stress free ndiyo umuntu atine stress because tukugira ngo tuzikwije ahandi zija abakutureba stress tukagizira it's unavoidable tukagizira konka nkasyo bwire nagiteka ati hati yija kari stress yija rero nagito umutwe yazo mu magara cyanyambaki tine chukongera namwe nati woriyo ryo mukayawe rero riro tagwejeje aha so what tine chukongera kongani nyenda kugambira ngo ati iwe ekirakuzemu iwe yeta Yesu obenuwa mwene obenuwa buyini haza Yesu naza kuzo business yawe Yesu naza kuzo mukayawe Yesu naza kuza omushija wawe amukwati yari ingangazi Yesu amukwati haza ko kwakira Yesu hati Yesu akuberaho abantu bense munywano wanje nibabaso kusigaho abantu bense nibabaso kwemukaho konka Yesu tari kubasa kwemukaho ogo myambabazi ogo rukumanya ogo owakusherekera mu mapapage ogo kurinzire buri izoba eze mbabaza tari kubasa kwemukaho abantu bense nibakwemukaho umuntu nabari munywano wawe rero mutwarire bahama byawe bambe nko kuza kumwebuzaho nyinshi akarabigambira abandi Yesu tari kubasa kubigamba Yesu nabyakira rera kugira imbabazi nabwecho oyakire Yesu abenu yazo muryecho ekikuretire watonze in fact otakagambire ndijo tongereza hari Yesu obenu wo wagambira hatiko kwakira Yesu niyenda kugambira ubishemekere nabukutureba Yesu no munyambabazi Yesu kwarukwija ebintu bihinduka ati wori kutonzya otongizo mukayawe watonze wareba ngo byawe tibishemire watonze konka wayakira Yesu akaba no yija ukabiho mu bantu Yesu nahindura kandi nabihindura bibabisya Yesu ogunienda kubagambira undi kubagambira ngo nyona namurebire ni mumanya mikorereye ni manya ngo utari kubasa kwemukaho namwe nyuwa ahina mwikirize nkamwikirize 2025 nkabandi yo mwejo mutawuno mu nanye ndukubi nyewira masiko ngirenta ndukurwo muketyo etyo etari kushoboroka nangwa nebyo kwega bitari kushoboroka wena konka kunamwakire nti kurige 2025 Yesu yanjuna kababirye 5 byo kwa mushanju Yesu yanjuna rero nagenda nawe ningwa ninyimuka ningwa konka finally yanye kwatra mbwena hati Yesu akampindura so nani bagamba stress free guy you know Yesu na kuzamu haza karu kwizura ari kigambe kintu kwenda kubagambira abanywana banje Yesu karu kwizura yazo muriwe hari cyarukora ntukireba omwisaya na Isaya Yesu yaheza kuzomagara gawe ayine cyarukora Isaya rero eshura yankaga omushorongo go kubanza munywana wanje iwe ryoko rukuganya iwo shobirwe iwo rukurengwe bintu bikumigire Yesu karukurira yazo mu byawe yazo mu magara gawe ekigambe eki owishemekere nabo kutureba nikinshemiza munongo nikigera ngo iyo muka oyakiye ahabo kuba mushana gwawe wizire
haleluya nawe cyo munywani wanje omushana nugwenda kwijo muduka yawe omushana nugwenda kwijo business yawe omushana nugwenda kwijo muka yawe omushana nugwenda kwija ha murumo gwawe omushana nugwenda kwijo mu ngendo zawe omushana nugwenda kwija management yawe iwe cyawe yakira Yesu haza Yesu ko kumwakira hata kwimusi wabo yehwira amasuko akwereza amasuko mwenoba Yesu wamwakira no yumuka umwandiki yajana bisa yajya yumuka no nambwe nene kabarire no baranka hati nambwe no yorire nora yohwira amasuko yakira Yesu rero yumuke uruko mukurra arabe wira amasuko no byazo mu kanisa no byazo mu kereziya konka yashaba yareba yakira Yesu haza naza kwimusya ahe bitekateko biri orgeyo umandike yaje ati yumuka munywani wanje yumuko muka yawe yumuke na Yesu yumuko business yawe yumuke na Yesu hazo yaki oyaki munywani wanje Yesu tarakwangire kuguma umwiruma tarakuyangire ngo ubo mwiruma iwo wenga kubo mwiruma mu magara gawe rero kabo mwiruma naha abantu abo kutura nabo apana ko kwakira Yesu yazo mu magara gawe yumuka owa nojoberera oriyaho tin ko kujunwa Yesu akwimusi owa tine chori ko kwakira Yesu ogire cyo waba owa tine cyo kujwara ko kwakira Yesu akwereze cyo kujurota echo kujwa owa tine cyo kuriya ko kwakira Yesu akwereza cyo so nico mandi cyagati yumuka nico masangu wabo ine Yesu nakwimusya wabo tine Yesu noza kugumo ku munywani wanje abo kubaturebere Yesu nabikora Yesu nahindura Yesu natibikana sa Yesu najweka Yesu yumuka hariho banywani banje ebirebe ninkira kubavugana bambe bija tushaba hamwe behwira amasuko abishya binji abambe abo kutekateka ngo baturaho bambe kugira amakana ki ureba natonzi ya ureba naje yumuka yakira Yesu benwe wabanu wagamba azana iza kutebekanisa nabo cyo tewa amasuko umuhandiki yaje ati yumuka oyace aha kubo mushana gwawe gwizire next insa cyamukama kikujwerire haleluya nikimasa ngo wayakira Yesu akazo mu magara gawe Yesu akazo business yawe Yesu akazo umuyoro kukora byona Yesu ekitine sache nikimurinkanya hariwe nicyo rukurebera nambwenu nicyo rukurebera umuntu yabayine Yesu tarukuburabura nanombantu tarukuburabura naneka yetera kuburabura nane cyari kuba nakora cyona umushana n'ekitinsa cya Kristo nikiba kiriyo mu ruwe nawe cyo ninyenda kubagambira abanywani banje oryoko yeshobire umuhandiki omweshongoza akagera ati kunabire ndyawo nyeshobire mbuziri guriki obutembero ngwembabaza Yesu akashesha akamunywani wanje hari imbabazi harezo kubasa kwimusya zikakwiho ko mukugwejegera hori zikakwiho mukucurokorumu zikakwiho mukwetombwito korumu zikakwiho mukuburabura hariho abantu bingi bambe babuza bwiza habwe byenzi nimba hurura nimba reba tine plani hariho umunsi tine plani konkani nyenda kugambira ngo muri Yesu hari umplani hariho abantu abatine masuko nguti byacyo basiko muri Yesu harimo masuko abo kutureba na Claire na timu nyenda kubagambira ngo muri Yesu arimo butungi muri Yesu arimo kubaji muri Yesu kandi hariho nabandi obundo oryoko noshaba byangire manyane byanga konka ninyenda kushaba ngo utabireka guma noshaba abo kuba Yesu takacererwaga ijo Lazaro yafa ijijo Lazaro yafa Marza na Maria mubamweta washana ngo yacererwa konka taracererwa ahizire Lazaro nubaye bamuzikire yamaze reka 3 bayehwira amasuko konka kwiyizire Yesu yakora icyo kutangaza yaza hibabire bamuzikire
rero yaashaba ati mukama ibyanjye Lazaro jirota Lazaro rugayo shohora Lazaro yashohora munywani wanje reka mbagambire ekitinisa kya mukama kiriyo mu magara gawe ekitinisa kya mukama kiriyo mu kayawe ekitinisa kya mukama kiri omu business yawe kiri omu byoro kukora ekyarikwenda no kugira ngo yakire omwana wa Yesu Kristo azomagara gawe haza naija kwimusya haza reka magambire ati wano mugambira oremereho Marza yaremeraho Marza munyanya bo yaheza kufa yaremeraho yamugambira ati nangwa kurobiro ryaha munyanya zitakugiza rata takufire namwe nuwo ryo kweshobire business yawe norete kugendaje gumiza mu gigambire Yesu gigambire oti Yesu Yesu no unobor kushangu yahwire ugiro oti Yesu 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 business ejine yawe Yesu utagito mu bandi gigambire Yesu ahabo kuba hari kwizira no yaka hari kwizira business ne yaka ari abantu ababire bayewira amasuko washine ngo tubacuruho batine magara bonga ko bayakire Yesu amagaragazaho akaberekazaho umuntu size yazaho umubiro gwazaho umuri Yesu hari mubyona nawe cyo nyenda kubagambira abanyano banje ngo wayakira Yesu Yesu no yumuka business ne yumuka ekane yumuka amagara ni gimuka nangwa nabarukushoma bayakira Yesu no bwenge no bwimuka rero ruhanga akubasa oyaka ukwaka nekintu mbwenu ukwaka mwenu kwaka no yaka really na light no yakira bingi haza ko rukwaka abantu nabagumana bakugenderaho waburiyo mwiruma woyine toki nugigenderaho abo kuba nobana bamanya aho rukuza nabo cyo banywana banje nimbashabira ngo mwace umagaganyu mube cyo kurebera ha abandi nimbashabira ngo mwace business zanyu mube cyo kurebera ha abandi nimbashabira ngo mwace umakaganyu mube cyo kureberaho aha makagandi nimbashabira ngo mwace umubigambire yanyu mube cyo kureberaho aha abandi umukugamba haza taror kubasa korecho atari Yesu Kristo nawe cyakasheshaka ninyenda kubeto mu mbabaza Yesu iwo ryoko notonzya uryoko shobirwe no shana nko ryo mwirma uryoko yanjirwe uryoko yo yanjire eke kurabansizemu nangwa nabatahi bawe bakora amasizemu hari ekitinsa cya mukama ekiri kwenda kwija hariwe no kumwakira Yesu Kristo akazomagara gawe no kumwakira akakora ibyo kutangaza kandi ninyenda kubamanyisa ngo ari ibintu bibiri ebindi kushaba ngo abantu twena twakubasa ko bikora tukabaje eco kubanza ninyenda kubashaba abanywana banje ngo nyowe naniwe tukundogo watwangire ogor kutumanya ogor kumanya okuwagira umunda yanyoko ogo wakora bizo mbuto ogo kwire cyori okwire cyoyine ogo kwinduire cyori banywana banje ninyenda ngo tumukunde ahabo kuba natumanya wishemekereye nabo kutureba ari ibintu ebyo takubasa kumushereka cyo kubanza tokamugambura tokamugambura tokayeshereka haruwe aho kuborohona nagerata nakureba nakumanya ibyo rukugamba nabihurura nabwe cyo mureke twena tukunde ruhanga kandi kuturamukunde tugendera mu mihanda ye tutafa kumukunda cyonka kunka tugendera mu mihanda ye obwa magara gitu ntuza kwaka ntuza kushemera ntuza kutebekana cya kabiri banywana banje abo kutureba ninyenda ngo tukundane abo kuba kinja karesere bintu binje biresoro mwinuma umagara gitu no kutabaje no kwangana nawe cyo banywana banje umukundane tukundane umunsomu kandi of course waza kukunda mutayi wawe ubanzo yikunde kereya
obanza oyekunde munywani wanje orukunde oyekunde mwene obanje oyekunde haza torukubasa kwekunda otine Yesu Kristo mu magara gawe torukubasa kukunda mutahi wawe otine Yesu Kristo mu magara gawe nawe cyo obanza oyekunde oyemanye cyori ahabo kuba Yesu nayendo yake haza kor kwekunda oyaka obere cyo kurebera habandi nawe cyo banywani banje ninyenda kubagarama amasiko ngwemba baza Kristo zicuruho embabaza rangaza uruho nakumanya nakwetegereza nahabwe cyo zahasi y'ibigere bye ebikiziniza kwije kuka hururo yine Yesu omweshongozo w'ekeshongore 13 esheka cya kabiri cyagira ngo ekikirizo cyo nakucira kwiho cyakushango ryo mu ruwe kirakubase munywani wanje oyine kikize cyukwikireho zo muri Yesu oyina amaganya go ijwira kasheshaka zo muri Yesu hine bikurabanisizemu aha murumo gwawe zo muri Yesu ine bikuterine na mugenzi wawe yeta Yesu abo kubekikiriza kija konka cyakushango ryo muryoha oryo muri Yesu so nani ngira abantu stress free man abo kubebikize nibyija konka binshangana yo muryoha o muri Yesu nawe cyo ngenda kubeta hari Yesu izoberi akasheshaka tikine shonge byo rukurabamu tikine shonge bikwikireho tikine shonge bikurihize konka Yesu wabo mwine nakukingiza bingi na byaba byatahiro muri iwe Yesu yija nabinyururamu nko kutwahurura ko kutwareba Lazaro yafire konka Yesu kwizire yagerata yamuzora munywani wawe nje nebyawe Yesu nabasa kubizora business yawe nabasa kugizora eka yawe nabasa kugizora ebikora abansize mu Yesu nabasa kubitebekanisa akashesha kaninkweta ngo yakire Yesu azomagara gawe yakire Yesu azomka yawe oyakire Yesu azombyawe byona naza kwimusya aho inamagara make naza kwimusya ahebiteka teko byawe biri bice naija kwimusya aho ine okuburabura haza naza kwereza amani n'ekitinsa cya mukama cyakumagara gawe mukama wetu agumeniyemo niba meno moyo reference kushaba gutwara umushahara uteno mugisha katushabe tukusima mukama yebare ahabwe ekigambo cyawe kandi ekitwantureba na Bisaya nagambira abantu nabahereza amasiko okuyimuka bakaka obwe bijwire bayakire ekitinsa cya mukama nambwe n'umunywani wanje ninyenda kushabira akasheshaka ngo rahanga kugerera imbabazi amagara gawe gake rahanga kugerera imbabazi eka yawe yake rahanga kugerera imbabazi business yawe yake rahanga kugerera imbabazi project yawe yake rero icyo kikuretere okutura ryo mu magara genseji orukunda batahi bawe kandi orukwereza ruhanga ekitinisa nambwe n'umukama barinde mukama bakizo mushana gwa mishoje abarebe nembabazi naye mu mwigura abahereza obusingi n'umushagwaranga tatitwe omwana n'umurukwera gube nimwe bantu barahanga gutakabargaho Yesu Kristo mukama witu mukama agume nimwe Ewana mnonga Reverend kandi of course nyenda kusime watambura netwe omuchweka kiti cy'injiri omuchweka kiti cy'ekigambo ngurhanga nari bari kukwasa iyo wawargira hiramze ningo yo niterekanza kuzayo konkaje tukambanze mpurengereje mwene kindi kunda hari Yesu witiriza Yesu akabomjino w'amagara gawe ino kuri kubano hurano mu feeling there is the way Reverend apple na feeling izina rya Yesu kwari kubana mugambaho oreba shuware ngo ariyo muruwe mwene nibendeze kwitiriza Yesu akategeka amagara ganyu nibendeze kwitiriza Yesu akategeka ibyanyu byona omukayanya hamero muyanyu mbana banyu wamwitiriza Reverend ko yatwegesa shuware byo byona nebiterera bibigendera amstari abajangwize stress free man wewe ngo bya stress akabyesa asira kunkani byija tumuntu nawe ngo aryaho we ngo utari kutunga ecamuteganisa kunkani kimuteganisa ajata ubunyine Yesu bani wabiserovinge byonyote kwenda kubereba ko ari kuba ine Yesu ebyawe byona nabitaha mukanda kuserovinge twikize Yesu ategecha amagara
gitu ebyasigara tubimurekere Reverend Apollo Abareeba omurisa obwachachi wa Nyakayojo Nyakayojo Church of Uganda niwe shuwari yabatwine omukasheshe ky'eizooba kandi yatugariza mu masiko yatugariza munamani itwabehwira amasiko shuwari yabasa kutugariza mu amani gutureke kwemereza umutima bantu bano basa kwemereza umutima nawe uri yo mu ruguto no utambara bari umuntu nagamba wenka ahabo kwemereza umutima kuko akora kuboyine Yesu no bimugambira kare tori kuzana kugenda mu ruguto uri kugamba wenka tuyikirize Yesu ategeke byitu ebyasigara tubimurekere program ni Ndyamusiimanta oyine Claire mpaka ha shaitano tuyikirize tumireho nitugarukane twika cyo bujurasi